Kani kadika Pati CTV. Kalumpong yelek kai kinong 3AG belatip kong ke Indian Audit and Accounts Department Interzonal Football Tournament arja katnyo kalajam syaka final hakaba ke AG Punjab bat ke AG Telangana kini ekanam ladu ke Praterik Jawaharlal Nehru Stadium Polo kapor Shivaji Janviet hakaji kun semi final kabla long ka nyo tarik ke AG Meghalaya kala Sharem no ke AG Telangana lingba ka jingi shoot tiebreaker das Rio Lasan gol hadian bakilaya khat bararar gol Papai pat cakoi pat ke jingi kun semi final ke AG Punjab kelala ban pelim no ya keladu jung senam belala ke AG Bengal dasan la ar gol lingbak ke jingi shoot tiebreaker hadian bakilaya khat marshi gol ya kani Kalumpong la sedang akan ritarik hakabal penyekun nadu ke quarter final hadian ke jingwan di Shimbenta da pratali ki kenun ke bakentop ik AG Meghalaya AG Haryana AG Punjab AG Karnataka AG Bengal AG Nagpur AG Telangana bat ke AG Gwalior Kani kadika Pati CTV.